Profesor dr. Zoran Tomić, dekan Filozofskog fakulteta u Mostaru, prvi gost uživo večeras. Dobro večer, profesore, doktore. Sjeriću se to poklopilo. On je prva 4 dana izborne kampanje proveo, službeni početak proveo u Americi. Došao s tom rezolucijom koja je već pred kongresom biće i da se poklapa to. Opa, od te slučajnosti može imati profita. Da, ali on je imao program. On je znao što radi. On se nije upustio u međustranačke ratove ni plakatima, ni putem TV-a i drugi komunikacijski kanal. On je nadišao to i otišao u jednom drugom pravcu. Ali imao je proizvod. Šta mu je proizvod? Najbolji, pa upravo ta rezolucija, ta politika. Ta politika koju on nudi da se usvoji tamo. Gledajte, najbolji marketing je marketing ponude. Morate imati proizvod. Očito je da je Cerić razvio politiku koju može plasirati američkoj eliti, političkoj eliti i nametnuti agendu tamo gdje se donose odluke, a to je američki kongres. A dok se druge političke stranke odlučili na jednu tvrdu borbu na političkoj bojišnici. Ajme, objasnite to iza kulisa našim gledalcima. Ja se pitam, kako, dobro, imamo međunarodne veze, bio je rejs tako dugo godine, ali ipak, ajmo da uprostimo, onako balkanski da uprostimo. Bivši vjerski lider, sada predsjednički kandidat, ode u Ameriku i bez nikakvih problema za 4 dana, možda prije sa pripremom, izlobira tako važnu rezoluciju i vrati se ovdje i kaže predsjedništvu, odnosno Izetbegoviću, kaže uradio sam za 4 dana, što nisi za 4 godine. Šta stoji iza toga i da li neko stoji? Apsolutno da stoji. Da stoji određeni lobby centri koji ja ne znam u ovom trenutku, ali postoji mašinerija koja je to progurala. Nema ništa slučajno u tako visokoj politici. To je de facto. Međutim, ima jedna činjenica koja kaže samo jedan put u povijesti izbora zapadnih demokracija je pobjedila vanjsko-politička tema. I to je pobjeda Georgea Busha u vrijeme rata u Iraku. Gospodin Cerić je napravio dobro ono što mi kažemo u komunikaciji zranjanje. Dobro se pojavio. Dobro je započeo. Najvažniji trenutak u kampanji i u komunikaciji je početak. On je to dobro uradio, ali na tom ne može dobiti izbore. Sad mora pokazati da ima odgovore i za unutarnje probleme. Ima li ih, ne znamo. To ćemo vidjeti. Tako da mu je rezolucija dobra platforma da se pokaže, da pokaže ozbiljnost, da pokaže da je dobar politički akter, ali sasvim sigurno će morati pokazati da ima program. Koji program? Program koji će osigurati ovoj državi i ovom narodu da malo bolje živi.